Develop lada pipat yo uni subscription pa uni de subscription na mentang ala yo de bele pipat yo uni subscription pangatangan psnyo tobi saywiro uni subscription lada pi yo de kumnu ban set up pi jonga kala tho set up kumnu ban set up uni subscription pangatangan psnyo tobi dengan psnyo tobi pangani content monetization do kumnu ngila ban yo mentang aro pat yo re dang bangal adon idea mo tebai blog mentang first of all chu click hani monetization lada pi click hani monetization blog kan pri pi te hani ha podo pai blog don ani we ka on ready to set up ne te menta ani subscription ngala yo ni subscription mun blog lada pi ko aban ko bisa lang ne kibru ki don ka ban subscribe ya ni profile jong pi ban subscribe yo profile jong pi blog kam de re free kibru ki don kam ban ai san phone ka ne chis pan ka ne ars pan ka itai price pi don kam ban ai le jong de ta hi phila ban ko isa lada kibru ki join de phila ban mai lada kibru kim join de phimla ban mai the first of all chu click hani set up lada pi click to set up blog kan de bi komni the hani pa ani don criteria pa pi ini ani don eligibility criteria ini criteria blog important ba ban tip namar lada pim tip ra ini am phimla ra banyo ta pa hani ha jonga ka la tho banyo ekni set up artly criteria tani artly criteria ro ngala la away pi don ka ban follow ya ni Facebook content monetization policy tanga ngala follow ya gani so we pidon kam bandon hagania eligible country mod India kade eligible the philo laban eligible te ni content monetization policy da pimte pai hagani mainly blog phi lai upload lai video jong ki we lai upload lai gani an original video pidon kam ban upload tang gi original video ita de policy te I we ro don itu video ba mla de ki bro ki payam mla lai upload re komita video roma te menta hani po ka thoi bi sign up na chu click hani sign up da pe click hani sign up polok tekan pen ipi company dapat subscription hani kat predictable earning get audience support flexible benefit hani pai subscription detail you can modify your subscription detail at any time pai hani kat price monthly price prab khandai dang kata phila aban pan he egani ro pai lada pi kwa phila aban isis pan ro khandai spa khandai pi ni price menta kat prab khandai am dang phila aban bodo pras pa ro khandai dang karo te hani chopo ini phila aban ai igani additional benefit igani fan jong pi ne follower jong pi ro the subscriber go ne ro pi lada pi ko pi la ban tik kum ne ro lada pi ko am chutik e kum ni te chuklik ni update the update menta chuklik menta ngala ai ni benefit ro the pi don kam tang ban kani sanyap chuklik ni sanyap the subscription menta ngala yo ini subscription to menta kumni is pm sukbha ban set up ini subscription ban kamera ban de to so we main am agani content monetization manchis ni ngala sna pi we video nga ong pi pai menta ani content monetization kala poi we bro ro de inu bro ba use Facebook sagani professional mode mode kiro la yo to content monetization dang ba ki pan la de ban set up number nang don hatu not available te ban yo to content monetization don a criteria ani Facebook kai menta pai ngala de set up they set out pay our account ka thokum to start subscription data pen we any day ya banga ang pin not yet available any day content monetization by don content monetization hani ha po content monetization po ka tho no criteria met they don a criteria jongania content monetization hado monta ro ngamte bra pani subscription ro ngamte bra ka ei criteria dang ba monta step nga khai thia dang pai ngalayo ada subscription tel dang apa criteria kaung pidon kaman follow yakini content monetization policy pidon kaman long eligible country dang ala long da bai dang ayo ani subscription don re ta follower don re te jongani content monetization ka tho no criteria met pi point ni no criteria met kai kata criteria kam tho ara ni temut mentaro nang don ni criteria menta try ki nang update ya gani te menta inu bro bayo content monetization nang de hajing invite tang banga try hidden chiprai ar ani content monetization do kan ani Facebook kan bo ya criteria lalang ngi complete ta criteria temut ngi laban yo content monetization tang bahado menta don ta criteria ro pai ladang klik hang ne ada klik hani kumni menchwa rong ra pasyo tho ipi ini submit ban submit rong ra pasyo do kumno ban submit te mdon e re
don company re I criteria don re hang ni tementang ni don kamban wait ha so awi ania update jong Facebook la don update chpang ero te la don criteria banjo any content monetization blog ngan wanra by few video baita pi subscribe ye ni channel jonga la pi pa any video ha YouTube la pi pa any video ha Facebook so man following a banjo content kumni mentang ala adap set up ye gani ta ka tho hani set up pi au ko ngala dep set up pi tang baka ong byang da pi chu click hani set up pi au ko la da ha pi ro la da pi yo ania set up do kan tho pi kum nem chu click hani set up pi au ko te la da pi click do kan pi kum ni chu click hani next ini menchwa hi pi la dep set up te pi don kam byang ban check em bai da te ni enter business information ni do ngara dep fill menchwa chu click next lai change da la da pi la dep pendap em te lai change da tulis baik nek wang ala ada pendap em piro try menchwa pi la ada pendap e da ka wan byang kum ne da ngin le you chu late by next la day lam day de pi la ban chain ro then are you a US citizen no are you acting as intermediate no so click on next dapat pelok hani hajurok don cutting jonga hani select pi ni ka to select country citizenship hani pi don kaman ai India pat phang nomor piro da pio you guys set up am pidon kamban le gini aden pim da re ban yo separate video phangani ro baita hagni video nga pasnyo toy pini woro ta hani a country pidon kamban ai India dengan ai India ta hani ha podo ni la adaptik do mon chwai I have a non US tin pidon kamban tik ta like next te ini address nga ai la ai mon chwai dengan tik next country pidon kamban ai India ijo si jo pha ka pha ala da pendap mencuaro ka pha yang ban pendap ye gani te hani signature rang blok hani pidon kamban ai full name jongpi I keteng bodon hapen ka jongpi em itai keteng pidon kamban ai jo click ni next tamanta ani de text information submit this form tamantang ala la dep submit ye gani form ro te manda click ni don tapai blok ngala dep set up ya account jonga da baita la aware to ba ka ban di hang the next ngin ngan vet ye gani criteria jonga ni content monetization lada don ai criteria spanning content monetization blog ngan wanra wa ip video namar mentaro ka 4% re jong subscription ngan laong pi criteria ka dei are literally criteria we pi don kaman follow monetization policy we pi don kaman eligible hania country bo don ani Facebook tanga ita nga la pasyo thoibe the blog I hope pila asnyo tho the lada pi don ni question pila ban jubab ne the blog I hope pila so tho te lada pi don e question pila ban comment hagani video jonga te lada pi ko aban tip phagani subscription kumnu pila ban yo ni subscription pila ban comment hagani video jonga an chana video ipe dengan so thoi detail kumnu pila ban yo te tangi tam da sing blog lada pi ko aban tip more details phang Facebook blog so bhat le te check ni video na ngara chana video ngara so thoi ni video ro te check ni video te blog tangi tam da sing blog khoble chibon